Mommy and the door, mommy and the door, Friday job all night, Saturday me a work club me. Yari Morton, Zen and Shock and the book happening. All the ship and all the vibe and the vine, covers it. While I see the snap in the bag, into gas and now the job will look on Barbara. While I see the club in the bag, into Amazon bar, Arizona. Amazon bar, Arizona. Into Amazon bar, Arizona. Amazon bar, Arizona. Pimpin', pimpin', some jelly, pimpin', jelly, oh, hi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And as I walk here, I think I'm going to slow. And I mean, but now I tell you, yes, Lord. I pray where you pray. I also know who command a person to say, Jesus. I pray where you pray. I also the Father who to my radiation. Yes, Lord. Yaminipa. Yeah, before you can come out from nothing. John chapter 2, verse number 28. John chapter 2, verse number 28. It's a would do what Bible say. Nana dear Treno, what's in an idea? Tell me all who that's your own and as a self company for so, Napoli for so, and you swadu, praise the Lord, hallelujah. That's it, yes, Lord. I'm praying your group program with my baby. Yes, Lord. I'm praying your prayer. I also be anymore. Jesus. So I'm a condition. Yes, Lord. Yes, Lord. So far, Yaminipa, yes, Lord. Yes, Lord. Obesino,
de kama. On pe we no. Na wo be kire me ka we na be ka Oh, driver siri de me na be pay for mama. Sawa. Na wo be kire me ka Otan. Otan is more than thousands. Oh, that man dia o ya na traffic man. Okay, woni. Mene Prague bi so akasa. So ono so. Na the hotel dey sabi the trip Prague here. Dabi enye. Eja me kura. Enye masa tun pe we no. Ani mene Prague dey be kasa. Enye ne nkasa, why? Enye ne nkasa nti. Okay, ani me tun boy juma kakra. Oh, say juma ne bra mo. Voice no. You know. Yes, no. Everybody. Obeshielo o. Agu. Yes, Lord. Hallelujah. Mama, you know. Yes, Lord. Now bring your prayer. Yes, Lord. I was there. Yes, Lord. Time for them. Yes, Lord. Yes, Lord. No day. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Boy, say my radio. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mama, many of them. Yes, Lord. Ready for yes, Lord. Yes, Lord. Talking Romans chapter 6. Yes, Lord. Verse number 1. Yes, Lord. Yes, Lord. It's the end club on him. It's a bonny. I'm not doing the most. I'm not doing the most. I'm not doing the most. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. And I had the best year. Yes, Lord. The words you know here. What here? The Radina Coupon. John chapter 1 verse number 12. Yes, Lord. Bible say. Yes, Lord. Now do dini no. Come on to me. Yes, Lord. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What the fast every night. Yakoko. Makadia Urifa. Number say Makadia Urifa. Urifa. Fasamolante. Yakoko. Yeah, there are some Messia. Yes, Lord. Yeah, bonfire will be your house. Yes, Lord. And Radin Yankoko. Yes, Lord. And Radin Yankoko. Yes, Lord. And Radin Yankoko. And Radin Yankoko. And Radin Yankoko. And Radin Yankoko. Jaja the four. Jaja the four. Yes, Lord. Yes, Lord. Samado. Mahado. Our word. Mahode. Mahusha. And woman. And woman. And woman. And woman. Yes, to them. Amen. Amen. Yes, Lord. Tamai, I didn't be cool. I don't know about how to think is that. Then I go. Still a Juma now. And actually, a Juma now, when we said 119 out in the bed, they did come or tax. Also, won't pay. I go from also won't pay. Namaya doom. They also open in Sakabi. Miss Row. Pragana come some in a Pragani be more Juma. And now, free number 4 call, maybe a Pragani because I made a Pragana and pay. Kunu ana ya wono kunise o maame o papa ebi anyhow ana sebi u san friska sika fofiem ona me ka kire no ana kedi we ni mempe ne nama ka wiase ko bia wo de ope ne saka de ope ona me kire no timi siraw pragia no eni disappoint me o so me ka kire no da pragia ni bia pa ke so mpese ko na ko hwe e na edi adanse se de pragia ni kini eren e se wonsem na wasta tebi
enya afre ko do se me de pragare me mpe so waka sa me du na ko so me do chinko bi mu we last chance ani so waka cho no aha ti pragare da wanu ase so so we nyina chira tete ni apupu nyina woti machi na woti me agina ncha wadwuma kwa nanti abehwe machi kwan sa ha se ha beti amedwene wa fa me se wunua ndie me so me da se pa that's like brothers what I say nyame na me sra ketua won ho bia ma nyame nhyiraw nyame nhyiraw bebre sa wo so wanya praje ni bia ma me mate me so metwi life no say hustle ha what I say mate so we free hana pese ko praje no see a praje kama we na just mate it's yan kona yehwe de be so djuma no so money ha we say praje so so come kakra concert bo mo mbafro what I say mate you see that's the sanity be very fine the proba ko obi o be so dia fi me bie funu na muni pa o garage pe bie funu ko etimi de sike muni pa o sa kwasi asa na ba fi a obedi me ka kiro me nyo tete wate wo sale papa o be fa na pie na ko sike wi ye ko va ne bra me ko me be fa na pie na ko sike wo na ko sike o di o ni di to so ni ko sike asa me ho nto sa o me wonto da bia me ba pia wo de be jimi sa ma sada no ma wela sia ma wo da fi wo ada ba ya ma mbo afu no wo yo so ada me simi nyam nipa o bia nyam nipa da me simi nyam nipa simi nyam nipa kwata mata me wonto me wonto o bi ho sa drum la ma tia boy o di mbeji o tia na ya bofla o bisa me ya bofla na etimi na wa tia me sa na me ba 39 tete o be fina sa do sa for the club hi tete ku we apo be pamo asia eti wa mo ye tia se sai o pamo ho mwa bariga dam no bariga na mu no tawuna ye mi fa fro ni ya this ma lu ka dam no daddy eti se daddy sister ma ba be finish parent na concept paka wona kwa jiska wona kwa jiska so I wipe me ba why say pro me ba asia ni ko na ko bosho ase o ba ni ko bosho sasa ku sawo ni ma na wo ye mani nje sister me sister be ye ofiase sister ti wona hwini pa no su ba hwesu wona be ye kura no on fa ko jiska awati na tam be de mo boka so me chinga se nyina bubu ase mi gina e kwa nka gina ai tu gina di so wode no ko kanya ya fese o ye na gutumi presenter sa me adai presenter ara me admo redo so ase no was at woni asayira enti ani kan say tete ku me snow pa di wanu film mi nwane tete na mo me ba chu sister ya me count yo ye no ya me some go adai sister let me tell you so me nyame rest sister and say adai sister ni na say yo ye no next time meet me be person confuse obi ya kwan ga next time me for right for the onu ni ya en kwase na wo be fi ada then who are you how can you fool me na wo be fi di manim ne di me mu wani mu ase en go se di me nipa di wani mpa adwuma ma wa emfa ni go ase ma no da you say ko what disappointing pa what di me cho na say who is hard worker ya me yes hard da and be from Prague no get to na tapete da wuchi no ne me cho no ya me se wo di wa wo be hu enipa na ba ka to say akwa na wo di yi ma wo yi gudu am so kedem de wo di me se wa wo be hu oh life no e kakra sa ti Prague on over bi na o ku ni bi sa takuta kana o plane on sa style no ya ti me sra ni bo ase die duma ni mo ase na make sure ni bo so pe mo ko ni no Prague fine Prague wow yeah juma kura match me be o ko say no kwa na o to no asie bi achi o be wow eni on na that's ni na ne say aya fa ki camera me see me ka o be what
Sister nyo pa diam duram se kefia kwa mintumi na nsie. Mesam pacha for ne to. Ade na boy ni gina wo ye no. Sasaku. Sister. Ya wo ajo pata wo mo se mi bejo papa ma. Mi se wo ji onu no mo masem na tum na ayi me. Minimo. Mi na me hwani pa. I know you know. Mi na se me hwani pa. Minimo. Sasaku. Me pacho ma. Ma me nyen happiness ale. Me pacho yo. Ajo pata mi nyen bejo papa. Me pacho ma. Right. Ene ne nko. Me nko mo bibi. Sister pacho de me okay ma me nko kwa. Me ko be me ma me friend me ko kuru me ko problem. Right to de nyumle pa. Oh, nyumle. Sister de me ko wa. Oh, what then? Right to do that. Other sister me respectful pa. Ni mo me ko di ni mo ku ma problem ma. Why? What am I so coming back? Oh, what then? Oh, what then? Sister no problem. Oh, there oh, betima kwa dey. O do won to me dey me. Why? Agba ko ku ye no. Bible say dey ni dey say na dey yam man why? Right, and you remember why? Stay with my uncle. So, uncle. After Jimmy. I just Jimmy. Come on, Papa. What's yes, my papa? Says what? Madam. Me, why am I saying why? Me, what was some causes here? Me, did I grab it? Is it when I won't country? Say, I cry. O papa ye madam for o papa ne me kasai. Pragay, it will be some clan watching. The abrem say me to be a ni da ho na me fa ma no. Ono so me hwehwe mu na me boy ono so de betu mani. Say o bi a ono so pi bi atwi so ni abe. Say wa kan sa de a me so nya ku bi a ono so mani da ho betu atwi. Ya no ba na me de. Na me say me de mu na ni say ki ni bibia ni. Me de maw na sesi so ya fa brem. Na me fa nkɔhye akola ne nsɛm nti kini ni de oni nyina nti awe na me de man papa na obetwini ni ya we na me de ne wa dance acho papa To driver is so do be show both to so mo woni why. But boss mesro we ana e di hwemi school kakra kakra mesro so e bia di series me no de ambrem. Ohene wo so ba ma ye din a me hwe wo. Woni me da me so me ni wu da. Me ntimi nyina mpanyimfo yi sabi wo manim ampa pegafo nyam kwa da. Na wasu be wo be so mpaso ami twi o mka o eti sebe ya wo be gimi edi no akwanya me fa so me bɔ me homodin aye adwumadi wo ses wo sika wo bibia abre wo no wa wo be hu bi na sebe sukɔ no me ya wo de pragia o papa ato ama no no de bɔ ne bra no me ntimi nhwɛ sɛ me betwi na di ana me kɔ ne bɔne me nya bɔne saa ya me sa da Enye soso na me twie ama akodai wonya me so mfa so anya esra me da mo sepa no yeso a ono me ne na ye adwuma akyɛ nim ne pa madam for no baby o ye no organizer ne na tena ho akyɛ di nkomo ono so di ne ho dance so ye good Kimi dan ka so friend ne bra ne to be ye adwuma no why ye no ho problem ni ho en kasa kwa wo de sheme sa oh what dey some you so papa the traffic man di and sabe traffic man so nim say you city and organizer man so nim say you city we are saying we be throw ko hwen kwa when one two na ko shewu ni nye bisa and bro moto na say ya pa ko to adwuma fo ma say you go see na ka tell what are you say ya ka tell na ka tell no mo why and you go see ya ya try to na ko ye ade ya bibia bɔ so O bibia e kama. see ya no ti o see ya the life no why am I no see ya no ti no be adwuma no be adwuma no no more person sinantu twini sa de adwuma no normal person by Me jina me so na to share so. bra kan go kuta babo kuta babo kan pray sister meko are Ko fi me mpene sa me mpene mo. sister we ni pro bible say dey need ese ne fama no what one want to menko ade eje ni pie na me say kuta chere se no menko why pie na me ntumi na ya me kan why tini hey what say say why we want some kan pie na me ntumi pro what say bra then na ko why we nyina kase nyanko pa afro where mi bremo bia e wodo anu ade beba fati a wo ba ya na wo di council ni mu di obeke be na waji na wa yi message nche ando de ba ko fa ni ma bi no na be hu shit